لوانەیە بووریدا ئەم فێری ئانالیزکردنا پەیوان بوون. لوانەیە ئیرۆدا ئەمێ فێری تشتێکی نو ببن. ئەم ژێنرە دبێژن کیتە. دەستپێکێ ئەدەبێت تێکستێ بخوێنم دوورە ئەزوە هاوڕا پێ بخوێنم. ئاو لە ژینگەهێ هەیە ji bo jiyana zîndeweran giring e. Li ser zemînê di cem gol û deryayan de heye. Bi şêweyê berf, qeşa û baranê peyda dibe. Jiyana mirov, dar, balinde û lawran bi bêyî avê nabe. Av dixwarin, vexwarin û çandiniyê de tê bi kar anîn. Ez ê dîsa bixwînim, hûn jî min re bêjin. Av li jîngehê heye. Ji bo jiyana zîndeweran giring e. Li ser zemînê di çem gol û deryayan de heye. Bi şêweyê berf, qeşa û baranê peyda dibe. Jiyana mirov dar, balinde û lawiran bi bêyî avê nabe. Av dixwarin, vexwarin û çandiniyê de tê bi kar anîn. Em ê carekê din bi lez bi hev re bixwînin. Av li jîngehê heye. Ji bo jiyana zîndeweran giring e. Li ser zemînê di çem gol di deryayan de heye. Bi şêweyê berf, qeşa û baranê peyda dibe. Jiyana mirov dar, balinde û rawlan bi bêyî avê nabe. Av dixwarin, vexwarin û çandiniyê de tê bi kar anîn. Her bijî zarokên zîrek. Di teksta jorîn de hejmarek ji peyvan bi me re derbas bû. Wek mînak ew av li. û av li. Di mînakên jorîn de yekeyên dengdêr di her peyvekê de derbas bûn. Ji xwe me got ti peyv di zimanê Kurdî bi bê dengdêra nabe. Di zimanê Kurdî de nabe ti peyv bi bêyî dengdêrekê ya bêhtir ji dengdêrekê hebe. Her peyvek divê ji dengdêrekê ya bêhtir ji dengdêrekê pêk bê. Dibe ku di yek peyvê de dengdêrek û bêdengek jî bi hev re bên. Her dengdêrek parçayekî axaftinê durist dike. Navê wê parçeyê kîte ye. Navê wî parçeyê çi ye? Kîte. Her dengdêrek parçayekî axaftinê durist dike. Navê wî parçeyî kîte ye. Ana bi hev re em ê bidinin vê kîte çi ye? Kîte parçayekî axaftinê ye ji dengdêrekê pêk tê. Yek dengdêr peyvê de heve yek kîte ye. Du dengdêr tê de bin du kîte ye. Sê dengdêr tê de bin sê kîte ye. Kîte çi ye? Parçayekî axaftinê ye ji dengdêrekê pêk tê. Bi hev re em ê bêjin kîte parçayekî axaftinê ye ji dengdêrekê pêk tê. Gipey yek dengdêr tê de heve çend kîte ye? Di do tê de bi çend e? Her bijî. Dibe got ew dengdêr bi tena xwe be. Yan jî li gel bêdengekê yan li gel bêhtir ji bêdengekê be. Dibe ku peyvek bi tena xwe kîteyek be. Wek mînak
او دنگدیرکه چند کیتیه؟ هر بجی جی دنگدیرا دریج او پکته باندورا و زانین او یک کیتیش بر یک دنگدیره او جی دنگدیرا دریج او پکته و دنگدیرا دریج بتنا خواه کیتیک درست کریه آف پیوا آف چند دنگدیرته ده هنه باندورا؟ نه یک افایا افایا دنگدیرک دریجه آیا بس اف بیدنگه افایا یعنی چند دنگدیرته ده هنه؟ یک هر بجی چند کیتیه؟ هر بجی یک دنگدیر یک کیتیه جی دنگدیرا دریج و بیدنگه و پکته او دنگدیرا دریج لگل بیدنگه و کیتیک درست کریه جه هات لی چند دنگدیرته ده هنه؟ یک هر بجی چند کیتیه؟ نه یک دنگدیرته ده هنه یعنی یک کیتیه هر بجی لی جی دنگدیرا جی بیدنگه و دنگدیرا کرد پک هاتیه بیدنگه لگل دنگدیرا کرد کیتیک درست کریه دیسا ایدی دبه دنگدیرک بتنا خواه یان به بیدنگه کره کیتیک درست بکه دنگدیر پک هاتیا سرکه یا کیتیه دنگدیر چیه؟ پک هاتیا سرکه یا کیتیه دنگدیر پک هاتیا سرکه یا کیتیه دبه کو دیک پیویده بهتر دنگدیره که هبه هنگی و هجمارا کیتین پیوی لگوری هجمارا دنگدیرن ویبه دبه گود یک پیویده بهترش کیتیه که هبه بهترش دنگدیره که هبه ما گوده بو گده دنگدیر من دی کیتیه سه دنگدیر من سه کیتیه وک میناک جینگه چند دنگدیر تیده هنه چند تیپه دنگدیر تیده هنه تیپه دنگدیر چند تیده هنه فرموزانی؟ دو هر بجی دو دنگدیر تیده هنه چند کیتیه؟ فرموجه ها؟ هر بجی سینا چند کیتیه؟ دو جبر دو دنگدیر تیده هنه دو کیتیه جینگه جدی دنگدیر تیده هنه ایدی جدی کیتیه پکته او جین جین کیتیه که جی دنگدیرا دریج لگل بیدنگا جه نه ان پک هاتیه جین یک کیتیه شبر یک دنگدیرته ده هیا او جی دنگدیرا دریج ایه گه کیتیه که جی دنگدیرا کرد لگل دو بیدنگان گه و ها پک هاتیه مگو جین گه چند کیتیه؟ جبر چه؟ دو دنگدیر تیده هنه دو کیتیه باشه؟ زمینه سینا زمینه چند تیپه دنگدیر تیده هنه زمینه چند تیپه دکت جوان لبنه زمینه چند تیپه دنگدیر تیده هنه یک دو سه تیپه دنگدیر تیده هنه چند کیتیه؟ سه کیته سه تیپه دنگدیر سه کیته نه فرموجه هات چند تیپه دنگدیر پیوا زمینه هنه؟ چند کیتیه؟ هر بجی سه دنگدیر تیده هنه ایدی جی سه کیتیان پکته او جی زمینه سیران چند تیپن دنگدیر هنه؟ یک هر بجی چند کیتیه؟ یک کیتیه هر بجی کیتیه که جی دنگدیرا کرد لگل بیدنگا زید پیک هاتیه می باندورا چند تیپن دنگدیر می دهیه می یک چه تیپه؟ می افایا پیوا می
بس ما قويك تيبا دنگ دير تيد هيا ام دنگ ديره يا اي دنگ ديره هر بجي مي كيتايا كاش دنگ ديره دريج اي لقل بيدنگا ام بيك هاتيه ايدي چند كيتايا مي جبر چه يك دنگ دير تيده هنا نه مايا چند دنگ دير تيده هنا يك هر بجي چند كيتايا يك كيتايا هر بجي كيتا هر بجي كيتايا كا جدنگ ديرا دريج اي لقل بيدنگا ان بيك هاتيه مگو زمینه پیفهمو سه دنگ دیر تیده هنه سه تیپه دنگ دیر تیده هنه او جی چنه؟ نا اوانا بیدنگن زد ام ان بیدنگن تیپه بیدنگن تیپه دنگ دیر چنه فرمو باندورا؟ ای هر بجی سه دنگ دیر سه کیته مینا که کدن بکار آنین جوان لیبنرن چند تیپن دنگ دیر تیده هنه چار هر بجی چنه اف تیپن دنگ دیرن اف تیپن ب ك ر ان ان بيدنجن لازم والناس سكن كيجا بيدنجن كيجا دنگ دير ما قو چار دنگ دير تيدا هنا چند كيتنا هر بيجي چار دنگ دير چار كيتا چار دنگ دير تيدا هنا ايدي جي چار كيتايان بيكتي او جي بكار آنين باندورا ب چند دنگ دير تيد هنا ب يك چيا لا اي هر بجي كي وأبايا چه تيبه بيدنگه چه تيبه هر بجي كيتايا كاش دنگ ديرا كرد لقل بيدنگا بيك هاتيه كار زاني چند دنگ دير تيده هنا يك او چيه هر بجي كيتايا كاش دنگ ديرا دريج لقل دو بيدنگان که ری پیک هاتیه مایا چند تیپه؟ یک هر بجی چند کیتایه؟ یک کیتایه یک تیپه دنگ دیره یک کیتایه کیتایه کش دنگ دیره دریج پیک هاتیه نین جهات چند تیپن دنگ دیر تیده هنه؟ یک چیه؟ هر بجی وأف چه تيبن؟ إن أردنگ ديرن ولا بيدنگن؟ إنه إن بيدنگا إي دنگديرا هر بجي كيتايا كاش دنگديرا دريج إي لقل دو بيدنگان إن بيك هاتية يعني يك كيتاياش بريك ما قو بكار آنين شن كيتايا؟ جبر چه؟ چار دنگدير تيدا هنا هر بجي أو جي اي هر بجي ايران فيري چه بون؟ كيتا گپيب یک دنگ دير تيدا هبا چند كيتا يا؟ سه دنگ دير تيدا هبا چند كيتا يا؟ هر بجي هن ببينت خوشيه ده حتى وانا يا بي